Adlaw mga bata, ani anapod kita aron sa pagtun kung unsa ang preposition. A preposition is followed by a nominal which can be a pungan, pulingan, gerund phrase, or noun clause or phrase to show direction, oras, lugar, lokasyon, or spatial relationships, or to introduce an object. Ang prepositions in English are highly idiomatic. It comes before its complement. So the phrase are formed by a preposition together with its complement is called a prepositional phrase. Such phrases usually play an adverbial role in a sentence. So ang pulo nga preposition nagikan kana siya sa Latin word na pre or before and poner or to put. Ang preposition sa Cebuano mao na siya ang adpositions nga gibutang before sa ila nga objects. So adunay 22 ka buok preposition ang Cebuano. Mao kini ang batok, di, gawas, gikan, imbes, kapin, luyo, minus, mura, nga, ngadto, nganha, para, puira, puwera, sanglit, sulod, supak, tungod, tupad, uban o